bayo ni turang ramai sama ni iya buah persembahan dibuka begini. Sebelum sambah mau terima salam tibo Bapa Mulia, dek duduk batawi selo tagak bendan bau ambo payo kan katanya nak datang bahasa bawa nantinya cek. Pakai sebenarnya. Ya beli. Balam sairiang jo barabah di tuak sikok pulang mandi gilo batimbo timbo mania. Salam sairiang dengan sambah, salam lalu sambah kembali manitalanya ceh. Orang tino nang kemanjadi buat pasamban dia mau kebekinya awu anak orang tanyo barula pucuknya raya baraya di Malang nak dapat ditulak tujuan nak dapat raya. Singkit langkah pandak tak kita laba pulang orang tua kita nyek datuk panukul lebih tumbuh di pasukan koto di dorong kota empat nyek mama dalam nagari. Kau sakit balik cari ubek, kau ambil cari panawa, indak dapat salimpang padi, batuang di banah ambil keparaku. Indak dapat bang kandak hati kandak Allah jo nambah laku. Nambah korong, nambah kampuang, nambah ipa, nambah bisan. Nan jauh datang manang nan dapat dasaran tak tigo. Laba silang kampe sirih, laba balut kampe rokok. Tando mengujud musuh solari, tando nong samu musuh hati jahari nama situ. Kau di kampung buat balik nombau tabak je tamilang karato katam juga lagi kau tabak pengali kubuan alam kau tamilang pairul lanam panjang katam panarah kayu nan tabak garagaji pemotong kayu nan panjang indak mantakan beliau karuput ngalayu ke tanah nalam bangka kubuan alam rasono ala banamu sempurna limbah daripada itu jauh berjalan banyak nampak lamung hidup banyak dirasai gajah biasa terorong harimau biasa sampai. Kok ada orang tua kita suruh lompatan sama soledi tentu nama menimbulkan utang dua perkara. Nampak tamu utang limuli, nangka dua utang yang memperak. Utang limuli nama nambung dupe kepudi, nama barati beliau dalam keakhirat. Tak dibari dia mau. Utang yang memperak, dipiti nama bilang, dipadi nama suke. Saketek sagamanya banyak ragu bilangan nak dibari beliau bilang kok ada nantarang baka batu lagi janjang talangkai berkenanya pintu tak buka bagi masuk siwari beliau nanti ka bahasa dia menyatu sekian buat persambahan ambo anta sampai ke ni tu ke Lah sampainya Datuk Merun ceh. sampai ni ke Inya Ketua Kerapatan Adat Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inya Ketua Kerapatan Adat Nagari beserta jajaran pengurus Bilah Jomah Mbon melalukan buah persambahan. Pada Allahnya. Nenek mama nan tujuh suku nan gadang basa batuah bapucuak cewang kalangi baurik pangkuah ka bumi. Bilah Jomah Ambon nak melalukan buah persambahan. Inya Wali Nagari Bilah Jomah Mbon nak melalukan buah persambahan. Angku-angku nenek mama palarasan alim ulama cadiak pandai bundo kanduang saratodun sanak nan basamu. Rilah Jomah Mbon nak melalukan buah persambahan. Nya Datuk Merun Aceh, persambahan kembali baginya. sabutnya itu Sambah menyembah dipulangkan kepada Allah, salawat dan salam dipuhunkan kepada Nabi. Sungguh pun kainya surang tampe ambo mengembalikan buah persambahan nak sarapiknya lah beliau nenek mama nan basamu. Indak kadiatuk dibilang gala, jo salam saja dimuliakan. Kapatuk pambilang gala salam lalu kana dapat buah persambahan kembali ke baginya. sabutnya itu Apalah nang menjadi buah persambahan dinyak ke bagi hambo. Ditabang batuang kalantak labihnya kasasak banyak. Malang nang dak dapat ditulak, mujuan dak dapat diraya. Lah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, nenek mama kita, beliau nambah nama Inya Ermoza Datuk Panduko lagi. Di talago minum beliau nalah karyang, rasaki dunia nalah putih. Cupak panuah bilangan sampai. Basuh firman Allah dalam Al-Quran. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Basuh setiap manusia memiliki ajal dan ajal tidak bisa diminta dimajukan atau ditunda sesaat pun. Pun batunya lagi ni di kampung Badiri Buek. Pun batunya lagi ni pihak di kita bakorong bakampuang, bakari bakabiah, baipa babisan. Allah nandake lah datang menyangwa nan jauh lah berbondong tibu. Lah balenda kan lah bersilang tampe rokok balenda kampisi dia. Tando rasu baduka cita. Pun batunya lagi di beliau nan telah terdahulu dek tanah rantau nan meminta
lah dianta beliau ke tanah na lambang, ke rumpui na layu, ke alam nan sunyi. Kabar itu nang kita dengar Allah banamu salamai samperuno. Pun batunya lagi ni, lamu hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak nan tampak. Gajah biasa tak dorong, harimau biasa tak lompe, manusia nampak sifat kilaf, di Allah kadim nampak pakai. Di manusia nampak sifat kilaf, tentu menimbulkan hutang nan dua perkara. Satu hutang dimului yang berupa upek jo puji, kedua hutang diameh jo perak. Dipitih nambah bilang, tibo dipadi nambah suke, tibo diameh nambah puro. Kandak dek silang panan pangka atau siwarih dek beliau. Kok bautang orang tua kami kok dimului nan akan memberati jalan ke akhirat, nak diberi beliau maaf. Kok bautang beliau diameh jo perak, dek seketik sagan menyabui, banyak ragu bilangan, nak diberi beliau rilah basrato reda. Tapi samantang pun keba itu, kok ado hutang nan tarang baka batulan, basasi baka tarangan, jalan tabantang bake lalu, janjang talangkai bake masuk, janjang talangkai bake naik, pintu terbuka bake masuk. InsyaAllah ahli waris basadio menyelesaikan secara keluargaan. Digayung makanan sambui, dikatur makanan jawab, tentu dan kabuah barinyo nak disampaikan kepada nenek mamak nambah samo. Kan baik tu bana lalu pasampannya. Sepanjang buah pasampah nenek nang katangah Allah diadai nambah pakai, nyato cupak nambah isi. Tapi samantang pun baik tu nan rajo katu mu pakai, nan bana katu bayo. Ambo payo kan katunya datang pasabah manantinya cek seketika. Rasa mulu katu datang kopenya kan tu lama sini balik acarano, lama katu balik kabulu. Baulah katu ni mu pakai supaya balik nak kisahkan dengan jauh nak kisahkan nanti mu pakai supaya nanti. Ambo kampaikan katunya ke pasabah. Sa piro-piro. Ini jatuh mana dua? Bisik sama terangan ni, gua sama kawan-kawan dan kabuah baginyo duduk na bayo tagad na malamu. Sebelum kata kabadawe gayong kabasambui salam Abu Pamulia dia duduk batawi selo tagak medan bau bayu ambo seketika menantinya putih. Ambo sampai nanti. Lalu lah kata beliau, ya putih. Oh ya kak, kembali. Ya putih ya. Lainnya dia. Jadi saban tercakunya menanti ambo membawa kata bayu kabakeh beliau dan sedika dua. Iya. Ada pe buah jabari dari beliau terletak kabakeh ambo mantah kabakehnya rancana ke dianta. Nanti japui ananya. Apa nan tantangan kirim di beliau kabakeh ambo tantangan di kandak di beliau non sepangka kandak babari minta pembakuan ala babari lah jemaah. Namun lampi daripada itu pemberian adanya kami disebut tinggi manjung kadang mambanya. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Abu menyampaikan sabah rubaya kadir mama dan kaum muslimin dan muslimat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awu nak lang Tanjung Barulah, pucuknya raih maraih. Malang tak dapat ditulak, mujua tak dapat diraih. Dalam berpulang ke Rabatullah, ninik mamak kita Nyek Datuk Panduko Labiah di 80 hari yang lalu. Tak dapat salimpang padi, batuk dibalah kaparaku. Tidak dapat bakanda hati, kanda Allah jo nak berlaku. Lama ibi banyak dirasai, jauh jalan banyak nak nampak. Harimau biasa terlumpek, gajah biasa terdorong. Selama beliau bergaul dengan kita tentu menimbulkan hutang di dua perkara. Yang pertama hutang di mulut, yang kedua hutang di ameh perak. Hutang di mulut berupa upek puji, hutang meminta beliau jauh maaf. Hutang di ameh perak, piti nama bilang, padi nama suke, di ameh nama pulau. Seketik sangat menyabi banyak lagu bilangan, meminta beliau rela jero. Bah kita nama sama. Setentangan permintaan maaf dari hadirin-hadirat pembalikan kasih pangkat. Jadi, sekian dulu sama baik aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembaliannya. Iya.
Inya Datuk Marun di Aceh. Betul. Dari Cako inya menanti menuri adat manawang menuri undang. Ambo mempayukan kato kabakih beliau nenek mamak nambah samo. Serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang samo. Kini dapat buah jebari di beliau. Tanta kadapan ambo manta kadapaninya. Nang kantanya di ambo kadapaninya setantangan beliau almarhum inya Ermoza Datuk Panduko Labiah. Ko ado beliau bautang dimulai lah dibari beliau maaf. Ko ado beliau bautang di amih jo perak lah dibari beliau rilah basar terida. Tapi di alang nambah jawe, di pakuat nambah timbali. Nang kesalahan beliau lah dibari beliau maaf basar rilah rida. Dan tentu kesalahan nenek mamak nambah samo sarta kaum muslimin dan muslimat nambah samo. Nak sampaikan pula kepada beliau si ahli waris. Demikian persambahan kembalinya dan bawa kebakinya. Sampai dipikir dari kata ko ambo manawang undang mananti menuri adat. Ini mempayung katu kaninya mamak dan serikat saratu rusana nama sama. Dapat buah jebari dia tanta pikir mantang dia. Satantangannya datuk penukul lagi. Ko utang ni mulai ia lah kepada mau. Utang dia main perak ia lah kepada dia. Di alang nama dawe dipakut nang timbali. Ko ada orang beliau kesalahan tersebut utang nang dua pelakaro. Tadi lalu kan kesilang apakah mantu kalau ni. Sebenarnya nya. Datang di juga dari kita. Bawa semakin itu. Kita pabetenya, deknya kemana rian gato, ambo ka duduk ila jumaah punya. Kapalat lagi. Oh, nya itu nama masa. Buat persambahan kembali kau dari Sabantako, ambo mamik katu bayu. Kaninya mamak saling